دما خوش ببینرین هجا ایرو 29 گولان 2023 روزان روزا دوشمی به خلک کنون یا برنامه حل بجارتن 2023 ام لپیشیا وانه لترکیه حل بجارتن پارلمنت و سرکماری تورا یکمین و تورا دومی مداوی بون انجام این کوش حل بجارتن ورن درخواستن حل وسا خلک باکوری کردستان ده حل بجارتن ده دست نشان کریم رود کاره به چه آوای شروع و بکه امی ایرو حول بدن دوی خلکا برنامه حل بجارتن 2023 ده به ریا میوان خو و به ریا نرخاندنان وی به وبینرین هجاره پار و بکن و به وی آوای برنامه یا حل بجارتن 2023 دست پیدا کرد. بینرین هجا جبوه البجارتنا لترکیه و باکوری کردستان یا تورا دومین سرکماری ایدی دو هما بجا با آوای که گشتیم انجام اشکره بون هر چه قاسی جره هل بجارتن هاتا گوتن گرو گوتن هل بجارتن جبوی که چقاسی راسته لالیه کدن هلوه سجاره کدن مینا تورا یکمین آد تورا دومین دکو خلک باکوری کردستان دست نشان کریم رودکار بچاوی شروع و بکشیم ماگو میهول بدن به ریا میوان خو به بینرین هجاره پار و بکن جبوی که جی میوان ما سینان چیفت یورک پارلمانتری یشیل سول پارتی ی باجار آمده میوان ما ایرویه برید سینان دما خوش به دست پی کم دبیجین جبو کمبونه میوانی برنامه مم سپاسیا ودکن و همم دخوازن جویه که دست پی بکن گلک عالی هنه وی که نوکو هل بجارتنه که وکی اپراسیونه که بناف دکن گلو دچارچوبه که گشتی ده هم وی هل بجارتنه کو لترکیه و باکوری کردستان پیک هاتی چوا پیناسته دکن آنگوان بجین یکو پیک هاتی ده اتمسفر پیک هاتی ده مرود چقاسی دکاره بیجه اف یک هل بجارتنه که عادل و روابو سپاس دکم سرکسم دخوازم جوارا البجارتنا 2023 یا 14 گولان و یا داوی یا 28 گولانه جبو همو آلیان گرین بو ساده موی امر سر بسکنن اول البجارتنا چما گرین بو چه آرمانج هبو وک ایک ده کتن البجارتنا اتفاق و پارتیان آرمان جوان چه به دست بخستن دور و درش اول سر نقاش ورا کرن سیاست می کرد پارتی می کردستان زیر سر بسکنن ام کانن سری دا وای بیژن وک اپراسیون اک بو یا نه اپراسیون بو جبو ام بین طرف حکومت اتفاق جمهور و که مری لیبنری دل بجاتنه وک مینا اپراسیون اک پیکاریم راسته لبله بو گرمتری ام بین جبو اتفاق ملت و هر زیاد جبو پارتیا چپ و کس و پیکا تیوی هل بجراتنا که زور و زحمت بو دسری ده ام وای بیجن کیجان فاکتورا تاثیر دان سر و هل بجراتنه تاثیر جان سر انجام و هل بجراتنه یکم گلک طرف دین زمان و هر زیده سیاست کرد وای دین زمان اول بجاتنا همو ام بین درفت آبوری و سیاسی و اولیه دولت ده دست اتفاق جمهور به تایبتی زی ده دست وقت ام بین پارتیا AKP دو پارتیا اردوغان دو جبوه او وقت وینیا پشپرگه که وکهوی نبو بله همو ام بین درفت جهیلا AKP دا ده هلبجاتنا هاتن پیکانین اما وقت دوینیا ده خوایی دا ده گوتن دا گوتن همو طرف وکهون دکتن هلبجاتنا که وکه راستی او نوسابو یا ده وقت همو اتفاقا در وی پارتی چپ و کسک دوی هلبجارتنه ده هر زیده لسر مثلا کرد هلوسا خود دیار کرن ام او خاص لدجی ترورن ام او خاص لدجی ترور ام شر بکن ام هانی ترور بخدن نام نکتا ونا بخدینن او وقت نابرا هر دو اتفاق دا بو پشپر که گرین هر کسی لسر وی خود تعریف کرد هر زیده که اتفاق آتا وقت دوی نامینا بخشاقا گینه بو برا بو
Sinan Oğan pişkili da em be İttifaka Cumhur o Özdağ pişkili da İttifaka Millet her du alyanzi daxwaze xwe nijat perestî ji kirin em de navbera nîqaşê kirin wekem bên peymanê ji bo wê faktör evê gelek zêde li ser tesîr evê li ser hilbijartinê bû her zêde ji ser dengdarê gelê Kurd bû li ser em bên helbesta gelê Kurd bû xwe kir ki gelê Kurd ba 150 sala di tekoşîna xwe ya azadî da tirsa devletê tek bir li tirsa devletê dûr ket lê devlet û partiyê wê siyasî ev 150 sal bû hîn li tirsa Kurd Kurdistan dûr neketine hemû nirînêvanên hundur ê derva siyasî ê aborî ê hilbijartin ê hemû em bên xebatê wana li ser mesela Kurd Kurdistan diyar dibe ve hilbijartinê de ev gelekî eşkere derkete holê wekem mesela Kurd cardı her hêlê ve di hilbijartinê de meseleke tayin kirbû. Sisêvê Berêkanî vayê bêje mesela koçber helê zêde li ser sikirîn teref o wek nirîneke qirêj bû. Em ê koçbera anhanî bişînin derve, anhanî bişînin derve her zêde İttifaka Cumhur û wek em bên Umut Özdağ û Sinan Oğan li sêde li ser vê şûyîna wekemiş andına koçbera sikinin ew gelek tesîr dar ser hilbijartinê. Her zêde mesela gelê Türkiye karkeran, bêkaran wekem bên zêhanan û hilberînê biçûk mesela aborî bû, meseleyê çînayetî bû, meseleyê civakî bû lê ew hemû meseleyên aborî ê karkeran ê feqîran dibin bandora siyaseta nijadperestî deman ew gelek girîng bû. İttifaka em bên Birêt Sinan gel tu çapokesî ev zêde nikarin barîna pêk bayînana. Birêt Sinan ez dixwazim ger godengî me dibîsî em ê werin li ser wê yekê bi taybetî xebatên Partiya Çepînkes ku helbesta dayî nîşandan û bi taybetî bi vê yekê ve jî girêdayî helbesta xelkê Bakurê Kurdistanê ya piştavaniya ji bo Partiya Yeşil Sol Partiye ji em ê hewl bidin bu were nîqaş bikin lê niha rejimekî we jî qalkir rejimeke ku polîtîkayên xwe li ser faşîzmê li ser ev pêla koçberî û dijberiya koçberê dameşandin û niha jî em bêjin bi dek û dolaba bi polîtîkayên faşîstan o yên nerast hat li ser desthilatdariyê gelo ji niha pê de li pêşa Tirkiyeyê çi heye bikare be bi vî awayî wisa dewam bike ji ber ku piştî neh mehedin ji ber ku piştî neh mehêndin li nava Tirkiyeyê careke din hilbijartinek vê cariye şaredariyan heye. Erdoğan daxone xwe wekem bên yekem de hanî ziman ki ew siyaseta xwe 20 sala her zêde ya 2016 virda ki pêk anî wê berdewam bike. Xwe xwandiyanê diyar kir 150 dengdar got ki ew siyaseta mira dewên herê ji bo wê xwe dike ki demaka nizîk de hetanê hilbijartina heremî de ev ê siyaseta dijber ya bê hukukî bê qanûnî pêk bîne. Ew yek. Du dêvê xwe kir ki wekem bên Kılıçdaroğlu zêwîna Erdoğan got em ê rêya xwe berdewam bikin. Em îstifa nekin, em ê têkoşîna xwe demokrasî hetanê paşê pêk bînin vî zihanî ziman. Ya girîng ev e ki Erdoğan her ne kadar dibêje ez ê siyaseta xwe ki va 2016 virda ez berdewam dikim pêk kanû ez wê berdewam bikim lê belê hêla qayrana aborî siyasî lezî gelek zehmet e. Erdoğan li ser qayraneka mezin e ya aborî ki bi xwe ew qayrana pêk kanû ê wê çawa bişopîne ew gelek zehmet e em dizanin ki bankaya navdan ketiye diwêne eksiyê ji bo wê armanjevek hetanê hilbijartina heremî wayê pêk bîne lê qeneta me ew ki qayrana aborî siyasî ê pêşiya bibire eger İttifaka Millet muhalefet bike. Eger Partiya Çepûkes û hemû siyasetê soreşkerê Tirkiye Kurdistanê li ser her zêde qayrana siyasî û ya aborî biskinin wayî bin ziman em bawerin ki Erdoğanê nikane vê siyaseta dijwar li dijgerê Kurd ji dirî em bên gelê Alewî li dijî hemû siyaseta muhalefet pêk bîne. Bel yani hûn dibêjin piştî neh mehedin hilbijartina ku pêk were ew ê vê carê Erdoğan bawekê hîn tengavtir çawa
لگور هلبجارتنا 2018 تنگاویه که پر زیده ویجاری ده هلبجارتنی ده درکده بو پیشاویا پشت نه مهدن افوی هین زیده تر ببه او اردوان نکار به اوای که حسان جویه که خلاص ببه ام دربازی ویه که ببین ها ده تورا یکمین او تورا دوامین ده نیرینا پارتی آنگوان بشین هلوستا پارتیا چپین کس آلیه خلک باکوری کردستانی و جه راستی علاقه که زیده هات هرچی قاسیم گلک پرووکاسیون پیک هاتن دموگوژی هاتن کرن او خواستن خلک جه پارتیا چپین کس بدن قد کرن جی لیا دیار او بو باجرین باکوری کردستانی جبو تیجبرنا وی رژیم هلوستا خواب با اوه که اشکر نشاندان او جه اردوخان را دبیجن نا هم وی هلوستا خلک باکوری کردستانی بطایبتی چهاد بینن گلو هون لبندا هلوستا که بوی آوایی بون هون لبندی بون خلکی با آوایی که یجرتی او قاسی وی لکیلکا و کن ببه سپاس جگل مرا جی خبات اوان را جی هلوست اوان را شخص اصلا چه بو شخص سر و کمین امید ازدا و سینان اوان سیاست که قریش آنین بر گل کرد اودا برچوا لی هلوست خور نگوارد گور ام بین استراتژی خو بو استراتژی پارتی خو دنگ خدا جبو هم سپاس دکم دو دیوی گل کرد دیسا او خا زور دستی ده هلوست خور نگوارد چو سر صندوقه لی گل کرد تشت کد مساج اکتا 2023 گلانه آن 28 گلانه چون سر صندوقه جگور برکیم بو او یک دیوی دنگدار HDP یعنی پارتی چپ و کس جگور 2016 کم بو دنگدار HDP کم بونه دنگدار HDP تنه مسئله HDP تنه مسئله پارتی چپ و کس نه یا همو پارتی و ریخستین کردانه یا همو گل کرده ام سیاست کرد پارتی کرد شقاس جدا هفته ام داکتن دنگ HDP یعنی پارتی چپ و کس داکتن دنگ گل کرد و کمبین یا سیاست کرد بونن لسر وی کور و فره بسکنن از برنامه پارتی و کمبین چپ و کس نکنم دوین یا داخوانی بدم برپرسیار پارتی چپ و کس داخوانی دان ام هیوی دکن که دمان نزدیک دا گر پارلمانتر گر ریوربری پارتی چپ و کس و HDP ورن برهفته لسر وی کور و فره بسکنن چما دنگ ما گاب گاف کم دونه مثلا ما گرین ملت وکیلی نو مثلا ما گرین گم بوده دنگ پارتی چپ و کس جبور بری هم بین 2018 دانه که به زیاده بوده اوه تاثیر اول سر اتفاق جمهور بونه لسر بجاتنا جمهور رئیس کماری بونه جه لبله دنگ ما داکتن مثلا زور دستی هیا مثلا فین و فقیه هیا اما مثلا کمی دیزی هیا سیاست ما چقاس ام بین نابرا گل کرد استراتژی مرجی کرد یا نگرد السر و مسئله شما سدمی چیه چنه بله به وقتی که نفس کادریز سر سکنی بود نه حاجه البرد دوباره بکم جاد دبیشم دنگ داکتن HDP تنه مسئله HDP نه یا ما همو پارتی کردانه یا گل کرده ام سروی بسکنن چاره چیه چنه ام راستی نه که بدن سیاست او استراتژی خو بله شخوا وکی وجهانی زمان ده نواده من پیش ده او همجی روشن پیش ده هونه با وکی پارتی چپین کس جی تکل داریم انجام من هل بجارتنی درسین کو جوارن گرتن جبرکو ما گفت پشتی نه مهندن جاره کدن هل بجارتنه کل پیشیا ویا هل بجارتنه که شارداریانا کو جبر ری برنا باشران جی هر تم هل بجارتنین خواجیم راستی علاقه که مزن جیتین جبرکو دی ری برنا وان باشران ده آلیه خباتین کتنه کردن ده جالی شارداران و تیپیک آنین او خودی گرینگی که سرکیه تشتاکو از خوازم و جاری جواب پرس بکم شی تکلداری پشتی هل بجارتنا تورا دومین اثر کماریه او جی شویدن لباشار گوری هرچی قاسی بریا پرووکاسیونان دولتی به تانک و بلشکرین خو هنه که تخواستن پرووکاسیونان بکن هنه که وسا پفچون جی درکت بوندنا و پولیسان او خلکی ده ایرو جنوچین وی اکی درکتن که چاوا پولیسان بسر مالان ده گرتیا خلک جاره کدن اشکنجه کرنه جمالان بزوری درخستنه لهمبری وی اکی و پارتیا چپین کس خباته که بچه آوای بدن مشاندن جبرکو دو جی ده درنگیا شویده داخلونیا کودان گوتن امی جنها او پیده جی برخوادانی آخوی لدیجی فاشیزمی هینا مزنتر بکن درکت اوله که
ام بین گوره لنسیبینه بله دونیزل وانه هرشکا وک اندام نوند پارتیا هرم دموکرات کربون لحتانی انتالیا لوردیه yani denkdar AKP, alikar AKP ve ittifak Cumhur به پشکریا هیز ابلاهیان هرشانین زمان هرشانین پیکانین اونا همو هیز ابلاهیز اونا تماشا کرن برا باش به خوان کرن که لکردستان و ترکیه گله کرد گله ترکیه سیاستا سورشکر لدیجی هرش فاشیزمی شبه حتی ایرو سیخو خار نکرن و شنده زی خار نکن یک دو دیوی گر و شنده Partiya Çepo Kesk hede DBP hemû partiyê Kurda hêlekê da em bên çarda an hicdanê Golanê de çi bû çi nebû me çi armanj kir em gîştin çi encaman li ser wê biskinin lê em niha de zî heşê me wek em bên hedefa me armanjê me ser hilbijartina heremî be em bawer dikin ki îtifaka Cumhur zî wek mîna 2018 2019 li dijî وقتی دست گرفتن گل کرد هرمی اوی سیاست دشوار میکنه پیک بینه احتمالا مثلا که کابینه که نه چه به چه دوه چنه و تیش کدنه لیبله گل کرد سیاست کرد نهادا نمی که بده سیاست خوی استراتژی خوی 14 و یا بین 18 28 گلانه و آرمان جواب هدف خا نهادا خودو یا کلیت بکه هلبجاتن هرمی قنات ما قال كرد سياسة كرد بارتي كرد أسر وانه دا دزانم ما خبرتا که قال که باش بکنیم هنی وکی جارد سپاس بو کوردیناسیون آوانه را تنی آوانه نه همو باجار ما کردا دزانن که کم زده خبرتا که باش بکنیم مثلا ما خبرت باش بکنی یا نه ام باش خویتن مثلا د سیاست ما دا پروبلم نه آسنگی هه چه نه گر بناوندی پارتی از باور مرسر بسکنه دو گون تاغ و تاغ باجار ناوچه و ناوچه حتی ناوند پارتی گرک لسر و مسئله نقاش کور فره ام بسکنین نانی که بدن سیاست خو بله برس چفتی رکنها دماکم تماشا دکن ایدی اتفاق جمهور کو دستواداری خسته دستی خود دجیم ج پارتی گلک بناکوک بیکتن یان گوان بجین دی گلک آلیان ده نرین نوان ده دجبری هفدونا گلو دم ام دوی چارچوبه دلی تماشا بکن به هست نجات پرستیه به ام بجین پولیتیک اندناوا کریزه که آبوری و سیاسی ده کل نوا ترکیه و اف اتفاق و چه قاسی بکاره به هفدوره دریج بکه گلو احتمالا وی که هیا کن ام بجین اف اتفاق جمهوری و زیاده دریج نه که او دبکو دنوا دمین پیش ده به هل بشارتنین پیش وقت داره کدن در بکه به پیش نه گلک اول که بیم احتماله گلک احتماله هیا که اتفاق جمهور به هر زیاده ده اردوغان لمو وكان بين حمو جهدار ما باش الزنا كي او انجام كي قلتيا سيدرا بنجا ودد او رازيننا او نبدا ليبيا وراسيزننا او في باش الزنا ولهم برويج شقا زور دسيها سيدرا حشته تشلو حش وكان بين انياكا دوينيا جرباندن هي ويز باش الزنا جبوه هز ناف دولتيزي ابوري يعني سياسي لسر هلوسته اردوغان نرازینن احتمال مزنه که اردوغان روی خوب گاره و که بین روژایی هرا خطا روژوا اگر روی خوب گاره خطا روژوا و شاید نابر اتفاق جمهور دا ممکنه که و احتمال که مزنه که و دویا جدایی شده بوه نکنه بوان را بمشه یعنی او احتمال که yani دو دیوی احتمال که وگر اتفاق ملت را وكان بمسريدا كمال كلشتاروغلوغا ام سيرفي سيستما سرو كومارتي بسكنن يعني ام احتمالا كان ورن بهرن حتى ايمانا كشيكن ام وغيرن بر سيستما بارلمانتاريزمي وانا غيش احتمالا ليه احتمالا كدري مزن نها حتاني ايرو بپره دوينيا كورفازي دولار كورفازي بلا اسلي دولار كرو او دولار داو سكناندن دشندا دولار و 200 euro ازیده با او ته خانه که وشنده همو تشت زام میبره بله قیران آبوریجی اردوغان به وی شکلی قد نکنه بشوپینه و باش زنه دویجن که ممه شمشک بینه یعنی قابینه بگاره گوهاتنه قابینه ته وی واته که اوه
اتفاق جمهور به بله. پیکاتی به وی شکل نکنه بشه. بله. بشوپینن اوه پارچه بود. بله. برای سینان چیفت یورک پارلمانتری یشیل سول پارتی لباجاری وانگی باکوری کردستانی میوان ایروی برنامه ما هل بجارتن باش بو بجداربونا و جاره کدنم گلک سپاسیا ودکد. بلی بینرین هجا ام الوردگیجین داویا برنامه خویا هل بجارتن 2023 و بجین حتی سبا جاره کدن ورین پیشیا و ببینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شاد وقت آرکن.